Weni go so awoshe ma wakwa abashonko eba ye fidi kese eso muniaba na ama obuseni na meji just say ya na ye trending issues a ekoso ewo ye my Ghana mu no ena medi emu entremu ede ebremu ebusu for quite some time now Ghana ha say a compare ko trending ankasa wa jinidin ajijinemu wa ajijinemu ajinidin ya kana wonsema kana wonsema nini a ejuna eye expose ya wafato no ho se wo ye asofo wonsem ni sesi ade ode afofo so abebata eye expose no ehun na emu adane amate se okeka nia no so no wono agase mu no na braba wo bo na wawie na ejuma wo ye ne ma bibia obetu dase na be ya obi nya no asem se we crowd dey sie udie we udie sie e na wo ka obi dey dabi wo de bibia beto abonten se no obi anya no fault enka na ode nyama e ba abonten no ma Ghana fo hu se ono ye Mr. Kennedy e Japan wono wawari emam yenu legally married wawari om yenu no ena biem so no wo baby mothers a wo mo nchen a wo mo kapo ma mo no mo awo eye emma 22 na 22 ni mu nia so no obon hu modern e Japan obon hu modern bo wo mu nia edin from the first to the last na oka ne manu wonsem na wo bo asem bi so fa ne baba ko bi ho se odo ne ba no nia pepepepepepepe oba bi a wo ne dia ofi na semu bia no odo no the same way na ne manu nia so no ye obo no homodin ye de excess ejanye so wo de be bo omo sa di suemu so adwuma yomu oye bibia de bo omo pepepe enfa won se oye oyere ba na so ye mpena ba wo bia ye ne pepepe nanso ne baba ko wo mu atese sa akola no oyoba wa ha na tete na afi ni kpala brema matese sa akola no adeso de abesi ni so nti odwendwen kra tese odwendwen a matese ho akola ka na akoma e wo na ya ye bibi e wo no so nti sa akola no we janu ama ne ho se won fa nko on kan ko na okoduru a bibia bededi e wo do oye ni emu na woka abawa no asem no chechire mu eye drugs a wonnom school de na kwa we jai school no ese opebra fofa aboni ya ebesi so na wanhyeda mboni din wo yes a video no tu ho wie ya woko ye no na social media Instagram to be precise hosted den ade yankofo ni ade omani kodi eye abawa bi ono so Instagram ma me penimu sorry some you so abawa ma me penimu ani din ade Madam Miora Dawson Williams yes a friend Araba na enkofo di omani kodi na tina ni agena ono so ni expose na ono so eye e woni social media page on ni Instagram page on na no tita enkosua miensa etita ho snap say wo bodua na wo kasa wo chechem na obi ehun say doka no honorable Kennedy Japan na no no eko na ne response na wo de ma no ne efa wo mo ba wo ma wo no the honorable Kennedy Japan abeka fa no wo radio station no no reply nti no no de snap na enkosua aba na wo kasa be wo mo mienu entem wo ma wo no ne won sema tese wa ka no enu nti no aba bontinti o mo obi ehun say abaywa ne eye Anel e Japan nebusa for mamene kaya chire mu honorable Kennedy Japan fie ho de ekoso ne mafufro wo New Jersey ne niam ekoso New Jersey woni ano obi eni so e de chire ye na anche omo mu be ko mu tokwa o social media mu sa o mechi abiem se de si ade de omo no mu kan so mu boa eye Anel Japan akla na ne mame ekwa ama no ono anu ene ne mame muwa Dawson William ono so eba bonti de chop pad ma honorable ne say ade omo ye nya na ebufo the heat of the moment ene mo yes anyama na omo ye nenti honorable enfo mo boni nchen tutu akola no won fa ne boni nchen na won nyi ne biem se oba no fa ne mbata no hom na no na honorable so sa ba bonti ebe yi na no se no de onye se adwuma ne biem na mami abonti wa be wasaba purposely for Ghana for bi so ma be si echire honorable echi wo mo pe honorable ahwe ne form asem din se na nkofo believe no ne credibility otita nkofo se engine tum no wo mo so ma me pa che se wo ba nechi e wo te so ma ba honorable echi e wo Facebook honom ama te se audios e wo videos e wo call we recorded calls ebiem so no post a ma send no se o mu janechi said the oye honorable Kennedy Japan wo koso anya na ebiem so no omo no mu ntimi ngu de nima singu ne hu fi se na be ya Ghana for ye ntie ne biem enti ma me ne se ono na sha se wo ye honorable Kennedy Japan ono na sha se ne ba no se ma honorable koka o radio station na ebufo enti obeyi ano na nso sa enkofo na mo be chire amo send text message
mu ye video calls de ma no na bie mu so no tese mu send audios amoche mu nsem no mu ye careful pa enche sese bo hu se asemesi oba abontin abegege no nti mu so be fa kwan akompre ko yire na no be ko ehusafo ode nsem aba se na maame no oya akompre ko wa o te se wonu abo pepepe onu so to be expose ni bi enu nti oma friend no oma send ni videos asend text message say omu gina nechi omu ta nechi ombo omu na tese honorable ne won nsem a ehinche bia on fam na boti no ngu honorable hu fi onka honorable won nsem engu honorable eni ma se no omu so enche odomo audios nya be ba boti edin ego omu bia no ode be ba boti na wo che mo se eye big name tese dia kese ni patutru wa Ghana ha ebi edi ebe pie mu binti Ghana ha de tese ade de Honorable Kennedy Japan and family they have taken over expose fake na kese ebeba Facebook post ni mu say na abaywa no anama me Miora Dawson Williams or they etu just say I will post names, screenshots and audio of people soliciting my help to keep saying evil things against Mr. Kennedy. Surely I will expose all of them. Tebusafo maame no ensem no enye odi asem wetu dana no di apology ogina mu chese pal Honorable Kennedy Japan na cho ema ne ba anel Japan na tese wafuma Honorable se wedi no ho ya no nebusafo de ekika koyi de maame ngege maame lola maame kese wa babo ntina wankasa asase no kapa na oni Honorable kra oni Honorable content kra bonet sen person no obi abi Honorable nsem so ever hun ko siafa hun snap na ne post video o ye edi cheche nsem na nkofo so afa chire akobo ne pattern ka omo bo anu se ko nse Honorable se ade onu so ka so be yi wo moto no enega na ha ye de emu aye hye nsem besi ensem akese ebesi na yego se na Ghana fo bi so reacting to mamino the new revelation what they abetu just say oba be yi enkofo ebi eto ewo Ghana ehase we efi eye sisi mebe oni dia what they about say Ghana sweet pass so people are still behind soliciting to destroy Honorable. Don't you know this man yet? Or no so be say then think of mutimi fe che Ghana ha muni mo Honorable suban se no ye pay mu ka abi obeti bia o ka no ban mutimi nya kukudo sa fa le chi pen ko for their say no nanti mu tese mu Honorable na den pa na ekoso mutirim ye hwe Eric Amwaso edia wode about say your own cup or tea ono so chere say mami Miora Dawson Williams one kasa ujejeje una okra wa 71 so a na for wa dem Richard Opoku so dia wode aba beating your own drum and dancing to the tune so mami wo bo we the wow na wo bo twene na wo sa de ato aso because ade a wiye una wo sha ase se wo afu Honorable to be church nsem wo be kran konki enim no una de beto abontima ye wo ba ko a wo kan wasem na le se ade asem na ba fire wo sa be gina abontia be de be we the one no de abantiwa so a wa de Prince Opoku eto dia ode about say ayo women o say ma de omu ohun pa mo so ahunte eto ni ma de le a no wa de ni ye we su efi Harriet o say hey Ghana Street Pass the beginning is just about to start or also dia what abono say Ghana here the power we the beginning na no chance ya ne santi Ghana for yenye G ni yenhwe yenfa mi na dia ono so edi aba o say woman you talk too much go back and hold your daughter keep her and help her through her troubles and bring her back as a responsible daughter for Honorable ono so dia wode ba no tumi say ono de futopa and wode mam mami Miora Araba Dawson na ni dia no che otum say de opa cha ne say me na be ya anko kana no ntum onya say wode social media ye te say bebi okwa te say na dwuma mu ate de bi ada no asura be gina no kasa ebusansam de ye fan to social media te be ya won tena chire no won fa ne ba ne on twe ne men o futu a won fa bi ma no say ye bro so omro no ayesabia so de me ko on fa ne ko no nsesi akola no no san fa ne mbre Honorable
na akwani tese we sese na we di mu we no fa no be ona se na ona bo so e beti imagine atum na we out na ponte kasa kasa bebrei enva hwe ensa emma ma memfa eyepoku aso dia wode abelsin. Woman, we hear you. We knew it that definitely there were some people behind your ranting on social media. Or not to say, one of the Enyan Wakrampo, no Nimba say, and Gophobi Tiny, and Luntin Waba Bontibe de Bre, as one of Bokai Crapon, or who may be from so, I don't know about Bontibe de Brain to another one said, and no crepa said, and Gophoti to be on Wakana, Amon Pehona Kennedy, a Japan assem, and the Juma of their Fatun also Yana. Wabon pekra to be yeno e no fetch le akwahye e baby mama no put pass e omra bontene megu ho na bono e hu sintondo gidi pa se sa na CM ma memfa e 25k e dia wode aba into enchato ono so say Ghana dear, we always don't like the truth. Yes, the truth is painful, but still if you accept it, it goes a long way to help you. It is good that this woman has finally realized the truth. Ono so edia wode eba no say no kwewe ye ka ya pa ye ka si wenim sa etimi hyew nanso wusom na odide djuma eye mo bebre de ma wan kasa mu enu to no kra ye mpeti na Ghana ha ye basasa no tebe ya ye sha sese ye so no kra mu say ni yen som dindin yen fa mo bra enu ne beboa ama Ghana akọ enkan ebusafo aha na mede eye comment no ebesi wo so wajentre efa mami Madam Miora Araba Dawson Williams, Ninsa what they beto abonting. And now in Japan, one of the Japan, a bana, and one sem bebre abeto janu. Asema mami aba abonting abeka se, and go for kese, tutu for wagana habia fechre, born a pass one coswa, and good kunu fi, and I say, the baby daddy no, and wumfi, say the bayan, the credibility no, a beba form no. Sase won da beto jaso no so be expose o no odwo ho se onko so a ana se onfensi ho ni won tie futuo no on se chekra bonko tene no hwe ne ba e ma ne ba no enimu de odwen bia no fato dwa e wo tumachi comment section e bie mu so no bo modern a share video we fa mo bibia ne follow e we IG page @tumachi_. Me din de na ama owusa me de be se ene da se ne be san edi enhye mu diem makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira